Yes coach, ubusa ku busa match yanyu na Interforce, reaction yawe nyuma y'umukino? Reaction yanyu ntago ishimishije, ariko ndashima n'Imana kuba mbonye iryo nota natakaje match yose, ariko muri rusange match twari tuyifite mu biganza byacu, ariko uburyo yagenzemo ntago ari ibintu byo kupfa kuvuga gusa, birababaje. Coach, urakubona byapfiriye kugira ngo ikipe nka Interforce yari iri mu myanya isa nkaho iri inyuma yanyu, mukaba mutakaje amahirwe yo kuba mwakomeza run yo muri Big 4, byapfiriye he mu by'ukuri kuko mwari muzi neza ko adversaire yatsinze? Ikibazo cya mbere nagakwiye no kukibaza federasiyo, ko iyo tugeze muri aya mamace twagakwiye kujya dukinira umunsi umwe, ntitaye ku byabaye kuri resultat abonetse kuri match. Ubona ko n'imisifurire yagezemo uruhare kugira ngo bihindure match. Turinze turangiza umupira, ubona ko chance zose twabonaga umusifuzi yazitwimaga, bimeze nkaho we yashakaga ko iyi match tuyinganya, ariko turacyakomeza, urugamba rurakomeje, turasitaye ariko ntago tuguye hasi. Mu by'ukuri wowe nta kutagize ku ikipe yawe, ku bakinnyi bawe, factor cyangwa se amahirwe yegamiye kuri misifurire? Amahirwe ntawe uyagura, amahirwe araharanirwa kandi arashakishwa, ariko rimwe na rimwe iyo ari umuntu uje gukiranura abantu agasa n'umuntu ushaka amanota kuyaganisha ku ruhande rumwe. Kandi ikindi, turi muri competition nibyo, ariko turimo turadevelopa n'abana kugira ngo tuzabone abakinnyi beza. Biba bigoye rero kugira ngo umwana nk'ungu yitangiye kumwiba, biroroshye guhita ava muri match hakiri kare. Ako ni question kugira ngo ngende baganirize bumve ko ntago isirangiriye kuri match ya Interforce. Birashoboka kuba dusubiye inyuma y'intambwe, ariko biranashoboka yuko dushobora gukora n'ibindi tukakomeza tukitwara neza kugira ngo twegere imbere. Coach, dusoza hari icyo wakomojeho bigaragara ko kuba amakipe atari gukinira rimwe asa nkaho ari muri kuruse yo gushaka Big 4, amwe agakina ku cyumweru andi agakina kwa gatandatu, wabikomojeho uvuga ngo bishobora kuba ari ikibazo. Uri kubona we nk'ikibazo ko ikipe imwe ushaka gutegura indi kugira ngo itakaze? Ntabwo ari ikipe ku ikipe, ahubwo ngenda ndavuga nk'abahagarikizi baba bamaze kubona uko resultat ku rundi ruhande zagenze, bafite aho bashobora kuganisha umupira. Nkaba nasabaga yuko federasiyo, twebwe nko mu makipe ane ari imbere cyangwa se ari inyuma arwana no kumanuka, twajya dukinira isaha imwe. Birafasha kugira ngo umuntu noneho ategura ikipe ye, ariko resultat nezize kuba hanze y'ikibuga ari umuntu uzigendana mu mufuka we. Urumva abantu baba bashoye amafaranga yabo menshi, baba bashyizemo n'umwanya n'ingufu zose, ariko kubona umuntu umweje resultat akayiganisha aho ashaka, birababaza cyane. Ugiye kwitegura match ya Impisa ku kibuga cyawe, ni match ugiye gutegura gute nyuma yuko mutakaje ku kipe nta isa nkaho ari ntoya ugereye kuri standing ukuntu ihagaze? Ni match mugiye kwitegura gute? Na equipe rega ntoya ibaho, equipe iba ntoya iyo wamaze gukina nayo match yamaze kurangira. Ntekereza ko iri ni isomo rinakomeye kuba tunganyije na equipe yasaga nkaho objectif zacu ni yayo zitandukanye, ariko uhita udareba na capacity y'abakinnyi bacu, baracyari batoya, baracyasaba kugira ngo dukomeze tubaganirize no kudacika intege. Ndizera ko match y'Impesa tuzakosora amakosa twakoze uyu munsi, kandi resultat ishobora kuza irenze iyo twabonye uyu munsi. Murakoze.